Cilj konkursu to je ekonomske zmocňovanie ženoch i motivovanie mladých, že by ostali, lebo še preseljali do Valaloh. To 8. pošore konkurs, a bespovratni sredstva za kupovanje hiži po teraz dostali 268 familiji zo cali Vojvodini. Para, ktorá konkuruje, može dostati najvecej $1.000.000. Postoje neki kumulativni. Jest da skeľo uslovija za konkurovanje, a to, že by jeden člen mal ženskej, lebo zvonka mal ženskej páry mal menej jak 40 roky, že by holjem jeden člen bol zaňatý na odredzeni, lebo neodredzeni čas, ku tomu para nješme bud vlasnik neruchomosci, muši mať vymireni šitski porciji i doprinosi, a potrebne i že by ich mesto prebuvanja bolo na teritoriji autonomnej pokrajini Vojvodini. Hiža muši bud zakonski čista, odnosno muši bud legalizovana, šitski eventualni dlustva muša bud vymireni, jej vrednost treba že bi bola do $2.000.000 i muši mat šitski uslovija za bivanje. Toto šitsko kontroluje naša komisija. Interesovanje za bespovratni sredstva bar zveljke ponežeše na každi konkurs prijavija od 200 do 300 pari, a penješ do stanjuljem 25. Ostatnji dzeň za konkurovanje 3. april, a dokumentaciju najljepše pridactvo skorej poneže i to hodno jistvovaz na rezultati konkursu, keď će sluči že dze pojedni pari maju jednak bodi.